Astene pare. Boss Berto. Agpaypayso na tao. Made na baka. Ayos paray. Naggalas mo tan. Pinagkungkunam kanyak. Baka. Nagmayat garod paray. Kasla agpaypayso na tao. Ulat ta. Ang nganek agapitan. Manulang na Dominggon. Ni Berto nga ta. Kano nga ta agapit? Ni pare ka di nakamuleng-leng manin. Nagano sa tibakan ni kumpare kon, mabalin na ilakaon. Pare, nakasapsapaan, nakamuleng-leng ka manin. Dula amin ti bagbagam, apay darti ka manin niya. Napana di balayo, may kukumay paasa ati panabas ko ke awang kamay. Imbaga ni bakit mo ko darati kagayam taltalon. Naperde grinder ko. Paasam lang ti sa balay. Madimla kayat imok mulaang ibagam lang nga naperde. Ken adda ko madamagag kanyang paray. Kanya man damagam kanya kong paray. Damagag ko mano, agpaiso nga talaga nga lumabang ka ti kagawan. Wen ko maparay. Kaso, na-disqualified akmay. Ni, apay ngay paray, baka madimot ammo tagbasa kinagsurat. Amok nakalpasak ti high school, jakit di ammaon. Kaya apay karoon na disqualified ka. Kasanumot gamin, aja inted da na form, pang-iskimot gayam. Ni, apay nagsayangan, apay madidala kinitkitan. Supay talaga lumaban at kumamit kay. Kaya muda pare ke pang-iski ka pailaan, ta nagbatit ka gamin. Apay, kasjay ka now? Ay, nagluko damot tayo. Madi ka siguro nag-star margarine di ubing ka. So nga madi ka dumakal. Madi tayo gamin uso idi ajay. At na magagatang idin, kita man siyak, nagdakilat. Nice. Gusto man lang atan. Damag ko, lumawang ka man ti kagawa dahil. Ne, apay nakadamagan mo tata. Ni bayaw ko, di nagkita kami di kalman. Talaga ni kapid ko, kasla babae. Maritis mo lagay majay. Imbaga na pa'y ke. Nag-last 2 minutes ka na nag-file. Pati ajay, imbaga na pay. Inyan. Unay mo tinaramid mo niya, kasla basketball ya. Kawan apare. Tamadidak matiktikan ay kalabang ko. Ay, napigsa ka may. Yun pare, lalaing tatangag kumpanyan. Nice. Di laster mo tatamparay. Tama mindo ka na abang kay. Kas tama lagi imbaga ni kapid ko ka. Apa igpaiso ata? Wow, nagpaiso. Kas jeya, lalay nga tatatag kampanyan. Anya garot te bagam nog kampanyakan. Apa kailangan pa yaje pare? Bahala nanto na. Madi mabalin Apay mo nga madi mabalin. Dapat day slogan mo. Tamalagip da ka nung pinagbubutusan. Nice. Nya mo taje slogan na yan. Kasla ni erap ide pare. Erap. Sa mahirap. Kasjay. Oh. Amukaon. Boss Berto. Para ti marigrigat. Madi mabalin nata pare. Apay mo nga madigbalin. Nagmaya nga rod. Kasano garod da gadya na baba nang. Apay agi na baba nang ngay. Baka madida kay butos. No marigrigat lang ti paburam. Ayun niya pare. Di baliktadan talangan na. Kasano na baliktadan may. Kastinay. Boss Berto. Para ti nababa nang. Ay na. Lalalo da ka madibutusin kasano da gadya marigrigatain. Kanya nga rod ti kabil ko. Suktam langan panunod ka ti sa balay. Mukhaon. Atinay. Boss Berto. Para ti kalalakyan. Kasano ngay dagiti kababayanan. Ay gayam ya. Di sa balyan talangan nun. Boss Berto. Para ti kababayan. Madi mo lang agbalin hata pare. Kasano dagiti tumboy kin baklan pare. Ayun niya pare. Inya pa nga tati mabalain. Agpanunot ka man ate sa balin pare. Ay pang-ubing. Atoy na amo kumpare. Kabataan. Boss Berto. Ay, Maligayam. Boss Berto. Para ti kagawan. nice. Mayat, di ba?
Anya nakagawad. Tumabang ka mo na talaga nakagawad ah. Ayun niya, kabataan gaya majay. Pasensya ka. Madigbalim mo lang ata pare. Kasano ngay daga di bakit kinlalakayan. Ayun gaya miya. Ado gayam ti senior citizen tayan tayaw. Agpanunot ka pa iti sa bali pare. Aji na pinpintas. Maudi ato yung pare. Boss Berto, para ti Manalon. Nagado ti Manalon tayan tayaw. Mading mo lang agbalin ata pare. Kasano daga di mading nalunahin. Ayun gaya miya. Si kaman lang tagpanunutan. Naibusana kong kay. Kailangan ng pare. Parwarang ka nagpaiso na tao. Apa yun niya ti pinagkunam kanyak? Hayop! Awan yung bagak kasjay pare. Ti kahit ko lang. Ibagatan na agpaiso ka na tao. Inya ti mapampanuno mo pare. Kaste ni pare. Boss Berto. Agpaypayso na tao. Made na baka. Ayos pare. Naggalas mo tan. Pinagkungkunam kanyak. Baka. Nagmayat garod pare. Kaslagag paypayso na tao. Ulat ta. Ada kwartam garod pare. Ang damo baset. Apaya. Ta dati pagparamid ta ti sticker. Baka kurang nga di pamparamid ta. Di ba pare, damot lang tarakam mo na baka? Adda pare, apay ananun tayo bakak. Ilakumpay lang. Ta dagamitin tag kampanya. Jaket atala baka mo, tila ko ta. Pwede kati lumaban ti kagawad. No ilako kay bakak, apay nagadumag nga kailangan tang kawartaan. Talaga kasta Kaya mo garod mangabak. Kas di ka naw. Dapat agpainom ka, no kaya mo ibutos na ka. Sumut lagayam na abakak iday, tayong jakbak gayam nagpainom. Tata, amom ti aramida mo. Numadi ka glass term. Wan pare, tandaan na katay bagbagam. Kadan sapay tarakam mo na bibi Wan, adupay mo. Apay pare. Siyempre, nagpainom ka, dapat dakadwa na nga pulutan. Ayun niya, dapat completos recados. Inya pa'y taramidin ta pare. Ato iti importante na aramida. Tapno mga baka. Anaji pare. Oray maditay ng rugay ti kampanya. Rugyam isuman amin na tao na masabak mo. Kas jaya, kasano no kagura na kay kasabat ko? Isuma lata. Kuwan kasta ti lumaban ti kagawad. Man nangisem. Wan sige, aramida ka ta. Kastoy na Nagmayadan. Kasta at aramidam paray. Ayos nga isip mo natin paray. Tapos inyapay taramidin ta. Wan paray, ayos atan. Ken amin na makitam na tao. Kawayam. Kas jay, oray madiga tagad taoy. Wan paray, baring ibutos na kadyayan da. Takamaningkat paray, luklukon na manin. Basta aramidam amin na imbagak paray. Sigurado, mangabak kan. Sige, tamapadas kumamot ti mga bak. Tamadi kamot aglas term paray. Apunay kamutan paray. No sumarnon tom paray. Kapitan ton tilabana mo. Di ka man langan ng paray. Papanamong ngay paray. Agawid akong paray, apang ko pa'y pakanan ay bibig, kimbakak, ditakan. Maluk mga may bagang paray. Tananginan to no may lakom. Ken padom dagi bibi mo nganganin ti kampanyan.